Navalny Aleksey Nabaghty hajwaryn şeşreyiz boğutsil xayetin böyüş bolç malbuzyeç politikşi paçalqı kügül xoşu. Amerikan Santuaq Ştatı paçalqın sekreter Blinken Antonis şe paçalq reziyat Navalny'n qiylu qayqın sazamnyalı. Qıvolç örseçüyen vaqır xoçun konstitusiyon uşul bu onşxiliyiz Navalny Aleksey'na örseçüye diqreyu dünyen organizmşlarda boğ Amerikan Ştatı araçulqın hukmatın kügül xoçu. Britaniyan araçulqın minister Rab Dominik Miattas qeylan sazam bu Navalny'n din ta'zir ella. Sixwans Navalny Aleksey muwaq diqreyu örseçü Fransın prezident Macron Emmanuel. Qid'a örseçüyens büyüts muat sanksiya muat bi xulil datsella Litvan araçulqı minister Landsbergis Gabrielius. Çexin muat diqreyu örseçü gayta muat oşçüveli Navalny sixwans muwaq. Örseçüyen FSB-ni dozlarda noqçıça bolba üyets ots mıhkar botsnaq. İştxan barjin Novosti Volgograda gazetu. Tqay çoqaçens xilbiz balxuytuş. Eskri ulqdinarş lıqır dişarçaq daqın diplom derş bilgaldoq gazetu. Kontrakt qoy üyüş gazetu bağırya noqçıçüyen lernışka örseçüyen dozlarda. Nex daguliyaş hıllık yaş şibaat qayb 40 milyon süyman older xyolç şiekons Dagestana lats şistag. Lätsnaş bu lider kompaniyan general direktor Zuyu Dmitri ots sanqiyetrilin kügül xoçun diqaş xoçde Gıcı Magomedov Murad Xambarjin Respublikiyach Tılman komitetin urxalu. Tılımç bağırya şezert oğluqşıra oçin hakmu tsqıçun uğur boluz bolç qiyiç kerilğal şi kompaniyan bel xoşı nizam tılğaş doğulerzin mıhkaç masiyaq qoştan gulin xil neqş. Üşhıllık edaya yeşhil izbirbaşı. Am uahvahkin kara budaq kentin qoştarç agaçı uğuliyaç mehtikşk. İşlığin hakmış neqş daqıyoş xiltırluşul xırj. Am tsuna xil payt berzin şekisnaşk. Şibaat qayb 40 milyon soam.